Чуваш Енри патшалық канашынже электричествоба шиғынны ыдузыне бұқса дұқрыш. Экономика, политика, налог, шаксене малагылар жеш бұғыннызем. Шудыба девештерес әжен пағалықне үстерме республикара ұлжынузем кертме ежінжеш. Игибінде вадырбилік мәшшілчен тумалы әшсене балыртырыш. Умра халі пәджік пірлешузене вайлызембе бірлештересі. Маларах шудыба шиғыны идузыне татса бама шинзен темеже жире жетмелі болна. Халыға шымылық күрестезе халі пірганды кранах ішсене вішлеме май болад. Күжал шудыба девештереген пірлі жүзен шутне чагарашы. Маларах вадырды қырбылны болсан халі хевізіне 22 тыжеч хыварна. Ку перегетлікпе жиғынна шавынбегех республикари округсенже электричество объектізіне пірлештеріш. Дорожной карты не кашне удумба мэле прилештерзе бумалы зене районзене уже кдартны. Шамбада хальперин пизы пиди бызык тыллев, хайбо хэтенде весь документ зене хадрлезе мендуза прилештерзе. И вот стратегический план развития теперь везен волпур, и шамба пошагово кашне мэле тыллевлартыне мала даландарса упроса брасы. Чуваш Енри сагыр округри вырынды шудыба девештереген пірлешузем патшалығын шутнегене. Візен ежінче Шубашкар, шене Шубашкар, Канаш, Едерне Хулызембе, Красноармейский, Мургаш, Комсомольский округезем. Теберернерен візен ешне уладарда геря. Вырынды электричество объектісіне тереслене хыщен, хыш презенче кадартузем маларах ежінны вижерет итнене балартна. Шамна бола Едерне тада уладар Хулызенче электричество объектісенче тепле юза вертереш. Канавали республика хысненчен 4 миллион деньги уереш. Республика Галарымвали Татьяна Матросова, Александр Атяков, Сергей Емельянов.